Goko ni muciĩ kwa Emma Wanjiru wa Njuguna, mutumia mukiri utarari na miario miingi na arari murugi kwa muthikabu wa kanitha wa ACK Diocese ya Mount Kenya Timothy Igicere. Na thutha wa Wanjiru kurikia wira wake kanitha-ini arainuka ota mutugo na atanathie toro arakorwo nyumba ni mundu utaramenyekana na kumumurikana toci agitue ni abitha wa borithi ta uria muruwe Joseph Wanyoike ikiaratariria. Ngira nyumba rokire straight bedroom ini yakwa na ramurika maita ta mere uguo which draga fahamu after gutha da bleed muno na dress ko drive after 1 hour. Berene ne muragani uyu uri utaramenyekana kana arari na jama ya andu angi arabete kuingira nyumba ya mwanake uyu na kumugutha thikiririo na kindu gituhu kuria araguire na kwirigwo no riria areiguire areciria ngetie nyina no aramukora akomete nyumba kinda yaya ni raingirire na agafta kuingira ni ara guthina kindu au kiongo ara guthana dafuda soka dira kuigua ara kuma ara soka ara tharikira mam of which tasoka tamutara thibitari adaneka tera soka rahuruka. Amos Kanyoro ni muru wa nyina na mukui na ni ahutetio muno ni gikuo kia mwari wa nyina. Ukiria tungienda no kufuata tumenye tondu ni turerwo ni andu itura ona ira ratindire kanitha-ini na my sister ndakoragwo na thina na manegene na andu aha itura uguo no kwenda tukwenda thirikari iturorere tumenye niki kana kiundu kiu kiumanite naki. Francis Muturi na Ruse wa Ngare wa Maina ni aikari a itura riri ria Kandudu aria maratemire itemi hari kuhanyukia mutumia uyu thibitari magitariria uria maronire na kuria maabitha a ugiteri kuhuraga miriungo. No turie mwena wa security metikire guturorera itura riri ritu ria Kandudu na muno makiria tondu ni kurakiribwira kiugirwo na ingora no tutinahota kuona uteithio turamutwarite thibitari thaa thita riu kindu hakuhi 7 ambiriria gutahika black nabia gutahika black ndagitari atwira ni muona black iyo ironania ni poison arahetwo andu aria maramukorete ni maramuheire thumu na thumu niguo wamwika atia niguo wamunina. Kamanda wa borithi Murang'a Donatha Kiplagat agikira oira ndeto eno. Wakati polisi walipopata ripoti hiyo waliweza kuzuru eneo hilo mahali hicho kitendo kilifanyika na wakaanza uchunguzi. Polisi wanaofanya uchunguzi huo ni wale wa DCI, yani maafisa wa upelelezi. Nigiko gitigite andu a nyumba ya Emma Wanjiru wa Njuguna na maithori guku makirwirira kihoto kumana na gikuo giake wakiigwa kamuhwa ngunyera niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni kanyako horo kuma metumi ndigi maguru ritwa riakwa ni Sera Wambui wa Mwangi.